Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar chair tu silin sang puya sarkar lai puna thona kumsom pore chin chunglam covid-19 ridan apek me ka ngai thatu te ridan lo lo vek turin kan ngen chewa covid-19 la ka inven la ma lo in thada lo ula ina tom tlatin tru to pa lo chon pon chuak lo ula mai tom na vo midang nai lo kudde mai ti file ridan la te ro ngai poimu ang cheu COVID-19 kan hnuai hriat du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pahni pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pahni te biak po thereng ani tuna chuan chanchin thalong a thak chun zomang u tugina COVID-19 tin hun hriat thar bara mi sang khat jali pahni nan kai ti hmu chu ani champhai le chevel lir nging research scale magnitude pali point panga nai na soi Nimin Kai Khan Vice President le Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi le Lok Sabha Speaker Om Birla te chuan Sansad TV an tlangzar India le US chuan Ayurvedic le India tolto dam doi shal chua alodar zawzel thenan thoduna tur inrem na thung an zia tugina COVID-19 din mun hriat thar bera mi sang khat zali pan in an kai ti mu chu ani a sample test zong zat sin khat sang khat janga somkwa pakwa zinga za som pan hi point pakhat bial an positive ani tundin huna shikai to zong za thi sing sari sanga zali som sari ani a singruk sangruk za som ni pali enkol daman ni to enkol lai mek sing khat sang thum zakwa som ser pathum omin mi zahni som ngai nan thi pui to ani ZMC RT-PCR laboratory shikai zahni somret pasari mu chuani a TrueNet laboratory sample test zinga somnga an positive a rapid antigen test manga covid-19 positive mu chu sang khat somli pariat ani a FIA te sa som pasari positive mu chu an omani mishing sang khat zela positive mu chu to zati somruk pakwa ani a mi noi khat zela covid-19 awanga nuna chan to zati som ni pani anga chut ani darkar som ni polikala chun covid-19 awangin mi pali an thi ani si ha khopu animin khan covid-19 test run puine tanani a si ha district covid-19 chipui chuan kiamlam alapan thelo wangle punlam alapan zela wangin si habial to MLA le minister ni bok doctor ke be chon ro man siamin test run pui hine ani a si ha khopui chunga mun khan be ka test run pui kalpui ni in medical team te veng sang sanga VLTF10 an veng thewa anno troi omzel ani mass testing a tool dana zerin voinlama po ne chunjom zel tura ro man ani Health Minister Dr. Alal Thangena Hovin Nimin Khan Mizoram COVID-19 Shipui Leng Mek Dona Konga Sorkar Malak na chang chang khir hawani a Nimin meeting a hian dedicated COVID hospital Zora Medical College ZMC ho tu te chuan ZMC a COVID-19 wait and call na ward pariat khum om te chu khat deuh reng ma se har san len an tok ri lova ICU ero akhat ne le anti a ICU khumanin chan lo na sata wangin an lu hai tak zet ti an soini anjir chiatna ZMC COVID-19 wanga thi zinga za somnga panga hi kumsom rukchung laman ni a kumsom parida tang somli pali hi za somni pathum ni in kumsomli panga tanga somrok hi za somni anni nuna chan zinga za somrok paruk hi mi pa ni in aizol khopuya cheng za somseri pakhat point paruk bial ani a ZMC COVID-19 shikai boral te hi chorwalin ni som pakhat point paruk panga damdoina enkol ani a admit tira symptom nei lo anhuwa nei ta nuna chan hi za pasari ani nuna chan te symptom nei langsar zol chu khosik thoha khuro SPO chu niam kothalo chaw shokna le taksa khamani a nana benvon nei hi za somriat ani nuna chan zinga za somsir parokhi positive anni ti hriat chu atanga ninga chung admit anni a heng zinga za somnga pangai positive anni ti hriat chu ni la admit anni COVID-19 shika nuna chan te shika mu chu atanga za bial point pathum ani line India rama average hi za pakhat point pathum ani thunga nimin meeting a hian COVID-19 do no kong malak na sang soi ho ni in rodna chi sang siam ani bok Nizan daruk le mini somnga pakwa khan lir hing Richter scale magnitude pali point panga 9 champhai le chevela soya lir hing intran na epicenter hi champhai maram kilometer thum vela hla ni in kilometer som vela thuka ani hria the chena thil ti cheta nei nola champhai circuit house building bangchen khata khia mimal in siale bungrua asoi chiate omani champhai tanga thudon danin lir hing ana hle a ari rumrum te po an hria ani Health and Family Welfare Department chuan High Court thupek bo zuya lungloya RT-PCR laboratory din tura ma lang dan nimin khan thu semen soifi a Gauhati High Court Aizol Bench chuan sarkarin lungloya RT-PCR laboratory tura rom han mek sakzo ani ma lo man leilok turin RT-PCR laboratory din rem chandan ngai tu turin thua pe a hei bozui ngalin Health and Family Welfare Principal Director Chairman noya RT-PCR laboratory chungchanga malatur committee din ngala
committee chuan lunglei tourist lodge po ahmuna enfia ngalin committee member zingami lunglei medical superintendent chuan lungleya mi malle sarkar building ruak remchang dang nia a hriatte alo dora amai ro chu heng building ruak an ente hi ane tu te lamatanga remti na an hmu theilo awangin lunglei tourist lodge a hian RT-PCR laboratory din turam malak mai committee hian tha an ti a sarkara inspection report chipchia tak ziakin an thelut ani committee in report an thelu hi bo chui ni in tun thani sari khan tourism department a lunglei tourist lodge man phal diuna zekin thana ni a tongka chon phalna hmu to ni in zeka chhanna hangai chan mek ani RT-PCR laboratory hi hospital chevel pona din turani awangin ICMR a September ni sari ve khan RT-PCR laboratory din an rem tina dilani a September ni som khan le khai thon non le ni in chhanna ngai chan mek ani sarkar thu chuwa talan danin lunglei tourist lodge RT-PCR laboratory din tur hian estimate po siam to ni in man role bungro mamo te po rom hana siam pel vek to ni a lunglei tourist lodge panakong hi a ngelo awangin lir thei tan ti rahim lova ICMR atanga phalna hmu ani vele siam thatura dilna Mizoram sarkar a thlen ani pokang Lok Sabha MP Pusila Rosanga chuan New Delhi Union Home Secretary Border Management Pusanjiva Kumar le Additional Home Secretary North East Piyush Goyal te hmu in tun hnaya Myanmar atanga Mizoram ral tante chungchanga soipuya kumin kumtira tanga Myanmar ramboya wanga ron tlan nu te enkol na le chom dolang ai to pui tur le sum le pai ba ka dam doi le mamo dang te tiamin chanpuina om thayang ang ngai to sakturin Home Ministry ho te chu angena Pusila Rosanga chuan Mizoram le Assam ramri buai chungchang po Home Ministry ho tu te chu soipuin a chinfelna atan chaktaka hmala tur le theidop chopui turin angen ani ramri shul mun te ti mason tura malak chaka tul thu Pusila Rosanga chuan Border Management Secretary le Additional Secretary chu soipuin sum tamjok le ngai to na tamjok seng turin angen ani Mizoram State Police Service Officer te All India Service an kaisina tur ti khotlai ni a hriat thin tu soin Lok Sabha MP chuan Law and Field rang turin Union Secretary te chu anor ngal bok ani chanchin thar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani nimin kai khan Vice President Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi le Lok Sabha Speaker Om Birla te chuan Sansad TV an tlangzar kumin February tha khan Lok Sabha TV le Rajya Sabha TV te chun fina Sansad TV siam hi sarkarin laurel to ani Sansad TV program hi thuangli a thenani a parliament le mi puiro rana kai hnoi na tho dan ti chuate sarkarin rel bona lam le sarkarin scheme le policy kalpui dan talan te India ram chanchin le nun phung ti chule tunlai thil thlang sar ti chuate ani eti lai hian Prasar Bharati le Sansad TV chuan HD TV format te chok turin inrem na thuthlung nimin khan an ziak bok ani India le USA chuan Ayurvedic le India tol tro dam do shal chua lo dar zaw zel theinan thoduna tur inrem na thuthlung an ziak hendram na ang hian ram chunga Ayurvedic le aram huldam doi te chu khovel mun zaw zo ka thon chu ani anga abik takin USA tamzokin shalna zon ani ang inrem na thuthlung hi Pharmacopoeia Commission for India Medicine and Homeopathy le American Herbal Pharmacopoeia USA ten an ziak ani chanchin thar seti top na na tlang pui tukina COVID-19 din mun hriat thar bera mi sang khanzali pahnin an kai ti hmu chu ani champhai le chevelir hing Richter scale magnitude pali point panga na ina soi nimin tlai khan Vice President le Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi le Lok Sabha Speaker Om Birla te chuan Sansad TV an tlangzar India le USA chuan Ayurvedic le India tol tro dam doi shal chu alo dar zaw zel theinan thoduna tur indem na thuthlung an ziak chuti zong chanchin thar khan puan thei chu ani